Ondi negera kucha purake no maharara ponawa. Guno komanda kuirongo tapopi. Ya, ndi nekera kutya omatokero ponawa shiwana shiholike sha Namibia. Ya, nkutapopi mime Sofia ya shaningwa. Secretary General Yoswapo Party. Onde amanga neno kaima ko tunenge shifata viteka mo chirongo. Ndechi popia nga mea na ampea pana politika kwetu. Na manonda tokora nga dishete no kwa mapanja kawa chiwana hu. Ya kwetu. Otuno mchina tate hapo enge chef. Otuno muindia tate hapo enge chef. Tuno mzimbabwe tate hapo enge chef. Anumboyeri atato mchina no muindia no mzimbabwe. Ya tokoro kuti hapo enge chef. Ndanu mbonota mbividwa kana politika ya chirongo chetu. Unene kuyamwe yo masi wapo. Uswapo ungudwa ike akarombwana wano nanganda yongwa swapo nale. Ndiko swapo ko moninanji mo swapo muno handimwe. Kacha swapo yesheka aswapo handimwe mwakwatura secretary general ko swapo chofia chaningu. Lera sata nangutate ithapo ngeshiva mu chirongo. Chasho egumwe tasapota anangeshiva zaizai. Unena hindia. Ondahara ukale wesheta pehuliro okukala totumbula edina lange minima yoe. Ondudite nana eshito hwahwameke oshiwana kutya mo Namibia muno muna zaizai. Da zaizai mbono eshielimo omchina, onzimbabwe, no muindia oelimo meambidhidho lyange. Nkwiilongo ndahala ndikulombwele kutya oto blaminga edhina lyange, oto blaminga oswapo amekaishi yange oswapo yoshiwana. Ashike andi kwamukula molwashi oto tumbula edhina lyange kondandalunde. Kwilongo ndahala ndikulombwele kutya ngaye kandishi mbudhika. Number 1, kala ushishi oso. Na paike tonangala kala ushishi kutya ame gifi mbudi. Sueta India paife tatondo ko chirongo achishege shepwamwe. Ohena na thimba inongodhi te asapota. Te asapota kuti naninga ngeshiva geshemayara ina piaga nekwa ya engeshiva za Namibia paife tazende taziteka. Saatu dilingani kuchepangero swapo chike. Na tupopie ni kondanda runde. Kucha mo swapo muna ohandimwe. Unenike chovia chaningwa. Lera. Ondahala ndikulombwele kutya Nkwiilongo ami handirongele ombelewa yo Home Affairs. Omumwa yanjwa omaethelo ya India na China na Zimbabwe ya kaleli moshilongo sha Namibia yeya kuninga engeshefa nenge yeya kutalelapo. Ami handirongele ombelewa yo Home Affairs. Tete femo ekungu to yengeshiva tatika pa mochirongo. Nde ya kwetu tuninge ni omarole lutandi tatutare ni kucha otuninge ngeshiva ngashido kambwera vi o erand no mahafo gakara gilimo Namibia mo engeshiva dongo haite totara nangeshi nironga mba harongo tokuthiko mnironga go pechina wa kambwera omnironga go po mehafo go pechina na angu harongo ngwarani group totare salary dhao odhiri kokule ni malio inji nai yo omahafo no kambwera mbo no nambo harongo mo opo harara pestora. You have to accommodation, you have to make, you have to ikui. Those salary ho nene natango, hili shwepo. Ndi have too much. Ndi totoroka salary hata kaganjwa ko muindia nguta ta support kuchofia chani. Kucha imarua mnono ata indireko reiba haya. Omnono tape umaru ucho no motara rami marua mono motari, motafutoka Texas tia kironga. Okamario kachuchu kyo vino masereka tano. Ndo chimashono na chimone shuliro. Shawe tendo chimashini ta chimone shuliro. Achiketa mwekungu tenene mu chirongo mu tike yeta muganga ngutepo. Ondahala ndikulombwele kutya ngenge owahala okutukula okeyosa mo Republika ya Namibia, tukula ike okeyosa yoye mepangelo ya Namibia no mo Republika ya Namibia no moshiwana sha Namibia inoenda nedhina lyange komulungu woye. Chafaru dhano ndichi chatamke atampopi mara chafikudhano
itatuvuru kukara turi muchirongo ndechipopi apa ifevura dada komrongo na hamano tepopi nde itatuvuru kokane no muchirongo otuna a China yakwe tunayo a China paife otaya muta athoromedope omchino taranditha keshe chimwe inma bitaranditha natango fake ipereki toranda totura kombado masiku gatatu kanga pipareko yarusa omchaino kuru keshe pwamwe ngahera ndithitungitho po chikukume nde wa China mbairi po chikukume esamendo wakuthie ko chita watu kuthi nde utape opresa hili nganipe opresa hili nga Namibia onge paife ngeshifa zeto no kukarada tekapo shasha China otapo piro kuya kwao yotapo piro cheke pangero Oto popi kuti ano tani ngenge shefa vya kuningenge shefa vaninga sike. Mkwirongo, I was never a minister of trade and industry in the Republic of Namibia. Inandi pewo sina kuanifwa oso nande mongala mwenyo yange ko appointing authority now nenge didazako ndikara anditara o ministry yo trade and industry. Kandari minister kaya mkwirongo etha edhina lyange. o paife omchini erike mono ngashike tulina mochitopolwa mucho wambomo omnuguno kastoro okachuchuka omoenia inima ishi omarudha gesho moi anono tafupi marui chona ngwe ngashizana ngeshefa Namibia twapuli marua kembanga turonge evrada hetato biromrongo da kapita 5 marua mbio natuka ifuta taizi pen ngenge pangero oyatalirira nana kucha oyatuma mwanho yayo yethira monana anho yayo ya China na India sepa ife ngweto pura kuti ganji marua ombanga anangeshifo enjo taliri paife tapuru marua kembanga ngita ganji marua mbiono matungo gaogara ndiswapo ochima sho de pangero taita mego kuningo chima sho chokura nditapo matungo ga Namibia medina yengeshefa itana angeshifita vuru kufuta ochima sho amuke tista musiviri wa muchirongomu ngenge ohala okutukura okeyosa mu Republika ya Namibia tukura ike okeyosa yo emipangelo ya Namibia no mu Republika ya Namibia no moshiwana sha Namibia inoenda nedina lyange komulungu woe ndokera kwa polisi ngashi waro chofiambo kuchocho polisi na ikerera polisi aikakerera chiri shacho polisi aipu akineka na politika mbani ni stapopi nde sita tutegerero chimashia 2023 ndashiruka polisi tefora kodhorongo itike chitegerera we ongate popi ngai mweni nandipumbwa ndipopirwe komnoga opantu mbano yaze mudhigu opotuze mo mupikamu omzimbabwe omchina omuindia tuno kukuseno ngatu ndo ngatu ndio itaika karombwanawa ndaika kariko mutu pa mombwanawa kana politika onumba ndita tutike opolitika oswapo na tupopie na ike na wakuja keshike swapo moswapo muni dhudhu kwirongo dahade kulomboye kutanga kandi shimbudhika number 1 kara usishoso yoyo tairongo kumwe na zaizaimbe sho a India ambayo apewe matendero manene ge billion yago chikukuta oyika pewa ifiwa kwa kagrupa wakachofia kwa matudha ikeo oto popi kutia patadi pewa ya China patadi pewa ya shike onda hala di kulombole kwirongo nesimane kokutia nenda darwa amendikale o minister yo works and transport mo Republika ya Namibia amekandari yo minister yo works and transport yo ministry njokaya inandipewa shina konifasho ke pangelo ya Namibia epangelo lya Namibia o appointing authority o haiyanja kutia orietakala erikontwe wosekta keshe I was never a minister of works and transport in the Republic of Namibia ngengunu ujune epateno ini maiseta yanjwa indake minister do daliko indako minister eiriko paife leave my name alone nde otaro roka na statu tukana ngino otage ya taro roka nde paife itashishiwa ano na eto ya karongwa pharmacist ine bapira iri momagumbo ya ruku ningu pharmacy wao nde itapiti ochikita apitire omedina ya Zimbabwe Zimbabwe paife kesho kakororo puno pharmacy Zimbabwe keshiko kakororo pharmacy Zimbabwe okaro laboratory ko Zimbabwe adara nika kona kono bizodi ko laboratory irime ka laboratory shtoimo ko Zimbabwe Zimbabwe mbonota kuthi mariwe miliona no ta kriminga ku karata boy pangerombo momwedo avuru ku kriminga even 10 million nde ochimati shesho ini maishembyo ini mataita ekungu tenende mu chirongo cha Namibia
ondahala natango topopini mai national health kutia muno ipangelo taininge si komiti tainingwa sike noka grupa ka Sofia saningwa mpirongo wahale lange sike hano wahale lange sike. I still want to tell you kutia I was never appointed as a Minister of Health and Social Services mo Republika ya Namibia. Indake minister edidali kosikanjo so health kuhaku ndeto dipula kutia omiti umorua sike yaningwa A and B and C. Efenge mkwirongo nombili yange. Efenge inosinda ge stopa mani mkwirongo. Stopa. Akwetu ochima inmambino taipopioa. Inmambita ipopioa mbino inima tandi popinde inimanda rea. Shashita tuvuru ke tukare tulimo chilongo totoka nwa mga Zimbabwe. Azimbabwe tayaka oyeri ke sistema shehe pangero keshipoka kororo mapo apokanjero etenda opuno mzimbabwe keshipoka kororo mapo no keshike inima shembiwa nao no miti yake tarenyo miti pa ifotenda ape mzimbabwe ndeto talanda tongo etenda dho vikukuta avipe mzaizai pateni kwa chikini washe Namibia ino kupewa mchino hakaronga ipate omchina na pewe ndo mchina na subcontractor kwe kom Namibia otenda na ivenwe kom Namibia Namibia shashini makeini kwa nipangizo ta subcontractor ne omchina otenda na ipewe Namibia ngengi maimye ke uvite takuto mzimbabwe tarongero Namibia kesho mzimbabwe tatendere mwene kaya ndo unaike o elakario elia daike edinara Sofia saningwa o alo erwange hano o hale lange sike mkwirongwa amekandino mini marketa kutia pamwe ondiri andaja omaufemba kwano ovoto popiopo opondi mtata emongeshefa nina mini market ame mkwirongo chididimikira sho ovenduka paife nokuri ngomatara nengovenduka paife anu kaina matarara no eri membas chikeri membas ana politika mbaino mafreto genji movenduka ana politika ike mbo eri komeshombo yakwe tumbo oyeno mafreta ake chongo matara geri ke chomwise geri pen ogana politika ongianu bono ta kambazara kucha movenduka ina mutungwa na ndo magumbo go pevi magumbo go mbilia na mutungu magumbo ngomda ale gumba naiko kanje magumbo kapeni sikuri mega tungwe movenduka jashi omuna na politika yuni freta mbyo uda movenduka na tango da halandi kurombole kutia kine fleta ame movenduka hina mo fleta ame ondina iki umboria gapanda kara for more than 20 years de hina fleta kaya o apita ngona wa hano nene si wapita monlelewe omo nga detu embanga ike detu uneno odibiena ombanga ipangero yepangero oyoye tuturia poti oyoye tetera zaizai mbata tati apo ingeshifa detu paifi tatuvuro kuranditha shasho tunaza izai turimo chipara imarwa tatupura ke mbanga atuikuthapeni ochimashi chembanga tavika kambazana kuchadi karanditha po inma yakwa chiwana sha chimashinde tachi komesho mwimamu mwimikemo atukambazana matuvuru kumundu makwasa opotukale twatidha mo mchina mo opotukale twatidha mo India opotukale twatidha mo Zimbabwe mo simbwa ake shenga paifo tipi akidhira nikuni mapeka peko matatu vuru kumono makwasa anu bana aze mwikengengi opwiko mbili yepo opweke ngeshiva dituvye komesho una twatidha mo India no mchina no Zimbabwe mkwirongo kara usisi kutia ameihanda appointinga a minister uhada appointingwa kwa guha appointinga a minister inda kuha kwa appointingwa a minister ngengunu ujuwa ndetoka popia okuha kwa appointingwa a minister ndeto efedi nalange andika agaruka nale tuhalipo nao ukamanda ngwirongo uhandiri kumbolo hano ngego handiri kumbolo stopa hikuliawe inopange vali kuliawe they leave my name alone no popia nge vali mo mepokaya tokerwa pona no vakweni